napraviti punjenje za burger? Dakle, napravit ću sir. Tako je. Skoro sam završila, još malo. Također treba napraviti paradajz i salatu. Baš lijepo je spalo. Samo što sam se malo zamrsila. Valjda je sve u redu. Dakle, a sad ću napraviti crnu pljeskavicu. Tako je. Zatim ću dodati crnu i brown boju da bi pljeskavica bila kao prava. Eto, sve sastojke su spremne. Sviđa mi se. Moje sastojke su također spremne. Počet ću da sastavljam svoj burger. Lepinja, salata, paradajz, pljeskavica, sir i lepinja. Eto. Wow, Judy, ispalo je super. Ali moj burger će biti bolji. Eto. Nathan, probaj. Čiji burger je bolji? Kako ukusno. Već ste završili? Ej, ali to je naš burger? Beži!